Sanibonani nginibingelele nginamukele channel eMaswidi Mana Production mangabe uyaqala ukufika ngicela ungenze iqiniso ukuthi uyachofa subscribe maqedwe ubale video ushawa like bese ke uyakhomenta ke kulolu daba nganza kwethu silokhu ke sikhalwe njalo ke isililo ngenxa yesihluku samaphoyisa ngenxa yonya nokwenza kwamaphoyisa emva kokuthi ke kubikwe ukuthi ke amaphoyisa aseshaye abulala omunye ke wabafundi bale eTshwane University of Technology owesilisa ke obeneminyaka engu-25 enza ke iziqu okanye ke izifundi zokuba ke unjiniyela okwenzakele ke ukuthi ke izolo kade ke kulesihlanu mhla ka-8 March 2024 abafundi bebehleli ke ngaphambi kwenye accommodation okanye ngaphambi kwenye izindawo ehlala bona ke abafundi igama layo ekhaya lethu student accommodation abantwana ke bebehleli ke ngaphambili ke beyiphuzela bebangela umsindo konke lokho afika kamaphoyisa abantwana sukani lapha niphazamisa abantu abaleleyo nibanga umsindo abadudulaka basale ibhadi ke laseliphuma ke noyedwa ogama lakhe ke uThapelo amaphoyisa ke amthatha ambopha athe masembophile ke amthela isibhaqo amshaya ke waze ke wadlula emhlabeni sikhuluma nawe ke njengamanje uThapelo useshonile akasekho emhlabeni kade ejabule zolo lokhu mhla ka-8 March 2024 eNtathakusa umphakathi ke ukhale kakhulu ngonya nangokwenza kwamaphoyisa ikakhulukazi njengoba ke bengabavikeli bomphakathi kanti ke iANC Youth League yona ke thatha isinqumo ke sokuthi ke iphume iyomashela kuyona le police station yawo ke lamaphoyisa ngaza kwethu kuningi oqhubekayo okuzoke lokhu ke kuvela kuqhubeka kulo ke lolu daba ngizolokhu ngiku-update khona lapha ke nakhona ke uFacebook igama channel Maswidi Media Production ngakhohlwa ukusubscribe ngiyabonga.